Oke guys, kali ini saya berada di kolam nih sahabat, kolam TAU nih, banyak air nih sahabat, tengok Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi. Dan kali ini, tuh sahabat, macam sudah ada kena ikan tuh sahabat. Kita lihat jaring kita nih dulu sahabat. Terasa ada kena nih sahabat. Oke guys, kita coba angkat jaring kita nih sahabat. Ada tidak ke dia tuh? Ada sahabat. Teko tuh. Kecil lagi tuh sahabat. Ada satu ekor lah di sebelah sana. Kita biarkannya dulu lah sahabat. Biar dia berenang-renang dulu. Dapatlah satu ekor nih sahabat di sebelah sana. Satu ekor. Saya nak pergi ke sebelah sana. Beginilah kehidupan di kampung sahabat. Tengok air ni, kuat sekali sahabat. Tadi air dia sampai atas ni sahabat. Tapi semalam hujan tidak berapa kuat tuh sahabat. Kalau hujan nih satu malam, daripada petang lah sampai ke esok pagi, hujan dia tidak berhenti, penuh nih sahabat, penuh dengan air. Kita nak pergi ke sebelah sana. Jaring saya dipasang di sebelah sana sahabat. Dapat satu ekor saja itu tadi. Oke guys, tengok jaring kita nih, naik sudah dia. Ada tidak ke dia ni sahabat? Macam tidak ada saja tu sahabat. Biarkannya dulu lah. Macam tidak ada ni sahabat. Jaring kita ni. Dapat satu ekor saja tu tadi sahabat. Di ujung sana. Kita lah nanti. Kalau harapkan pada malam ni sahabat, hujan lagi. Memang air ni besar sahabat, air kolam ni. Ini sudah paras membahaya nih sahabat. Sudah sampai ke tebing-tebing sana. Kita tengok air sini. Ini jalan nih. Jalan sebenarnya ini jalan nak pergi ke kebun nih sahabat. Air penuh sekali pada kali ini. Tengok bambu-bambu nih. Jalan dulu sahabat nih sahabat. Penuh dengan air tengok. Waduh. Mau banjir apa kan nih sahabat. Kolam ini sudah penuh dengan air. Silap-silap nanti banjir. Air kolam ini penuh sudah nih sahabat. Ini saja ada tinggi sahabat. Cuma rumput-rumput di sini. Aduh, kita pergi ke sebelah sana dulu. Kita lihat dapat tidak kita jalan di sini sahabat. Aduh, mana ini sahabat? Tidak ada jalan sini sahabat. Jalan ke ujung sana. Kita nak pergi ke kebun nih sahabat. Penuh dengan air kolam nih sahabat. Kalau kita pasang jaring sini pun boleh juga sahabat. Tapi sebelah sana bagus lah. Sini tengok.
Kita nak pergi ke sebelah sana dulu sahabat. Tengok air ni besar sangat. Oke guys, kita sudah selamat sampai sahabat. Kita menggunakan bagian tepi sini sahabat. Saya tidak mau menggunakan jalan air karena ini dalam nih sahabat. Ini paras pinggang dalam nih sahabat. Tengok buluh-buluh tuh. Ada ikan nih sahabat. Kita sudah sampai di kebun saya ini. Kita berada di bawah nih sahabat. Tuh. Lengkuas nih sahabat. Saya tanam. Nanti saya nak tanam di atas sana. Tengok. Ini kita naik ini menanjak sebegini sahabat. Terus naik ke atas sana. Ini untuk kita bersenam boleh nih sahabat. Naik turun. Boleh buat kita kempis perut nih sahabat. Ini. Ini ada yang lagi kecil nih sahabat. Tidak ada pucuk nih sahabat. Ini jalan saya. Air penuh. Kita nak pergi ke sebelah ujung sana dulu. Oke guys. Ini kita sudah dapat nih sahabat. Dia indah. Ini pucuk sebegini sahabat. Inilah yang paling bagus nih sahabat. Lagi muda ini. Ini boleh diambil nih sahabat. Bersayu. Ini satu. Dan ini satu. Ini lagi kecil nih sahabat. Ini tidak dapat diambil inilah. Biarkannya besar. Tapi ada satu saja nih sahabat. Ini saja yang ada. Yang muda. Nah, ambil tidak kan ini nanti. Biarkannya dulu sahabat. Kita cari lagi. Ini yang paling bagus nih sahabat. Ya, ini di bawah nih. Pucuk dia. Yang muda. Oke, kita cari lagi sahabat. Ini satu sahabat. Tapi tidak ada sahabat. Tinggal lihat. Ini dia lagi kecil nih sahabat. Pucuk dia. Kita tidak ambil nih. Aduh, sayang tuh sahabat. Lagi kecil. Ada lagi di atas sana pun sama juga sahabat. Tidak apa, banyaklah sahabat nih. Tanam di tepi sini. Air besar nih sahabat, tengok. Air kolam nih. Kita pergi ke sana dulu. Kita lihat ada tidakkah dia lagi. Sebenarnya saya nak mengambil pucuk dia sahabat, tapi itulah. Beginilah kawasan kebun saya nih sahabat. Sebelah sini kebun orang tua-tua tuh dulu, orang dulu itu. Ini air sini besar-besar nih sahabat, tengok. Dulu saya pasang jaring di sini. Sudah menjadi samak-samun sudah sahabat. Besar juga air ini sahabat. Kolam nih. Kolam air nih. Ini dusun buah-buahan nih sahabat. Pokok durian belum ada buah lagi tuh. Ada satu tuh besar sahabat, tapi tidak ada buah dia. Kok durian? Durian tidak ada buah gitu. Ini pun satu. Kita tahu lah sahabat. Apa dia tidak mau berbuah dia? Patah tuh sahabat. Kenapa tuh? Tengok sana tuh. Patah. Kok pokok trap tuh sahabat. Yang saya tanam dulu. Ini patah dia. Kena angin ke apa tuh? Ini pokok cempedak nih sahabat. Ini. Sudah habis buah dia sahabat. Dimakan oleh tupai. Tengok. Dia punya anak tuh. Anak pokok cempedak tengok. Banyak dia tuh. Kalau nak ambil, nak tanam
Banyak nih sahabat. Kok nih kawan. Oh, ini satu sahabat. Ini. Dulu saya tanam di sini, tapi saya sudah pindah. Tinggal ini saja. Nanti kita nak pindahkan ini saja sahabat. Kalau ada masa nanti kita nak alih ini, pindah ini pergi ke ujung sana nantilah. Tidak ada pucuk dia sahabat. Ini tidak ada. Ini terlindung nih sahabat, tidak ada kena matahari. Ini dia. Ini pun bagus juga nih sahabat. Banyak saya tanam sini dulu. Ini pun saya tanam dulu nih sahabat. Ini pokok pandan nih sahabat. Daun pandan. Ini daun untuk membungkus nasi nih sahabat. Ini pokok buah pulau. Pulau nih sahabat. Ada buah lagi kecil nih sahabat. Besar air nih sahabat, tengok. Sampai sini air dia sahabat. Ujung sana. Kalau rumput ini tidak ada, memang besar nih sahabat air ini. Memang jelas lah. Tapi menanggi rumput nih banyak-banyak. Oke guys. Beginilah keadaan di kebun saya nih sahabat. Kebun saya di atas sana. Jadi kita berada di bawah sini. Air penuh sekali sahabat, tengok. Aduh, macam mana nih sahabat. Kalau malam nih lagi hujan sampai besok pagi, memang air akan naik sahabat. Mau banjir lagi ini sahabat. Oke guys, sekian dulu perkongsian kita pada kali ini sahabat. Dan saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sap-sap prasap. Bye bye.